Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamu Allah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Sininna tumatua malabiku makoto paro sulasura malabiku yang keri materi puang Allah Ta'ala. Syukur maraja risesena puang Allah Ta'ala. Nakaba rilalanna yewat tumabarakai angkasiki paima nawarik kesempatan untuk rafi'i wani maduana pole riular ramalannya, yang tentu kesemuanya itu wajib manengi idik disyukuru kiwiro pabbirina Allah Ta'ala. Nasaba magkade Allah Ta'ala rilalanna akurangi la in syakartum la azidannakum. Nareko musukuru kiwi pabbereku utambangaku. Wala in kafartum negia nareko muat sakarang inna azabi lasyadid. Majepku pacalaku temaga pedikna. Bahkan rilalana hadat kutsie na ancaki fuang Allah Ta'ala tau dee na melo sukuru ki pabberena fuang Allah Ta'ala. Maka de fuang Allah Ta'ala man lam yashkur ala ni'mali, nigi kia sukuru kiwi pabbereku, walam yusbir ala balaya, nenia dek namelo sabara kiwi pacobaku, dek namelo sukuru kiwi pabbereku, dewarengi pat disengeng perek matempo miha, dewarengi jabatan nafalo salah miha, dewarengi asogira nafalo salamnya dek namelo sukuru ki pabbereku. Walam yusbir ala balaya, nania detto namelo sabarati pacobaku, warengi pacoba neke natuna ini ka. Makkade fuang Allah Ta'ala fakhruj tahta sama, surah mesuk riawana langit wa yatlubu rabban siwaya, nania suruh sapa fuang sengadina iya. Ancaman na fuang Allah Ta'ala. Nariko disuruh ki mesu pole mariri nulero ka apa bu makadaki emagampamu ang kamu tarailu. Nariko disuruh ki mesu pole tarailu nulle ka makadamaki cinia tarailu bawa kampung ang ka Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Nariko disuruh ki mesu pole di Sulawesi Barat nulle ka makadaki megamo provinsi ke Jawa, ke Bali. Nariko disuruh ki mesudo pole di Bali, Jawa. Disuruh ki mesu pole di Indonesia, nulle ka pamakade king kamu Malaysia, kamu Singapura. Negia nariko deto melo sukuru ki pabberena fuang Allah Ta'ala. Deto melo sabaraki pacobana fuang Allah Ta'ala, makri fuang Allah Ta'ala asukko riawana langi. Kira-kira begini melo juga. Na suruh ki mesu fuang Allah Ta'ala riawana langi. Magkadai jok ke kasuruga, magkadai malakai daco mutu lino lagi acak kumundur napa melo ko jok kasuruga. Intinna makada nariko angka ki syukur lo rifuang Allah Ta'ala disabaraki pacobana fuang Allah Ta'ala, berarti kita layak untuk hidup di dalam bumi ini. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah riwat tuma barakai upaminasa palatu kaki dua telu ada si parengerangeng ya nariku ditujunna niat ikhlas. Maka de dilalan nasi diriwayat an Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Faukole ri Umar bin Khattab torifuriona pengalatala koritu makadai. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wang kalingi surona pengalatala to nasriya pamasan niya asalamasan. Makade nabita innamal a'malu binniyat. Majapunna tungke amalai jama-jamangi binniyat nasibawai niat. Betuana seluruh pekerjaan engka mana tu niatna. Jok kewe tawe magalu mesti engka niatna. Jok kita we ko pasai mesti engka niatna. Jok kita we ko masjid mesti engka niatna. Pertanyaan selanjutnya, iro niatna ada. Apakah niatna na karena puang Allah Ta'ala? Ya rega niatna nasaba lino si mata. Jadi intinya di mana ada amal, di mana ada niat, di situ ada amal. Maaf saya ulang, di mana ada amal, di situ ada niat, di mana ada niat mesti ada ikhlas. Teko bicara dibedakan. Niat, amal, ikhlas. Umpama meloki matanek keluku. Sudah ada benihnya. Engka nakalukuta ya naruh ya sengenia macin naki mata nakaluku neke tidak mungkin maluku ya kalukue mabua ya kalukue narikode ditanami jadi mesti ditanam ya naruh mata naki ditelak ni amal engka nia engka tu amal nariko ditanam ya kalukue na melok makasi tuona pada cenyi siranna mesti engka pa uai engka tu pa mata aso ia riasannya ikhlas. Jadi riasannya niat amal ikhlas. Apa kata tu niat bawang. Narikosogi kama tu melo kama bangun masjid. Ni keletuk mate maupun dah sinda masjid ada tuan ibu niat bawang. Ia riasan mesti engkau niat amal kemudian ikhlas. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan nama kada ia niat syaratnya yang pertama ikhlas, yang kedua magastingi jama-jamangnya. Jadi jama-jama magasti toba tu na wedding. Nah yang pertama dulu ikhlas. Maka Allah Ta'ala rilalana kurangi a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isininna tumataffu La tubatilu sadaqatikum bil manni wal azab. Ajak lala mupataddengi appalanna pakdirin. Ajak lala mupataddengi appalanna sekemu, appalanna pasidekamu bil manni wal azab. Nasabak mu rampe-rampe, mu cerita-ceritai wal azab dan dia mu peddi-peddiwi atin atawe. Sesana andre guruta makada ia rositongan na nareko dirampe wipasi dekat aku masih terserah alena bawa na pulai melo igaria yarga na cia jadi deto na marigaga umpama sumbangan yang masuk si anu 1 juta rupiah ditanai aga niakmu menengkamu tepuasemu maka ada ustaz ya roko kampoku ya pana melok masjid dekat masyarakat ko on kana ita jadi masjid dekat ona cocok ya ro daripada boro-boro kita katakan yang menyebutkan namanya di masjid semuanya ria jejolo di sana alina masjid dekat Pak Imang aja no tepu sekua hilaf ka 10 juta na tepu ni Pak Imang sumbangan na dianu 10 juta maaf saya ulang sumbangan na tanpa nama 10 juta. Neke de penapura melodoang imangi pura masempadan na tajam memang niku tengek na cuk kita kidicit kita we. Na semi semua dan naik 10 juta. Iya tu agak beda. Jadi narekuan kamu manfaat na ditepu sumbangan itu na marigaga. Nah sahabat Allah Ta'ala lagi maskadari lelena aku rangi wa amma binikmatika rabbika fahaddith rampe-rampe pak birina Allah Ta'ala ini marigaga bahkan surona Allah Ta'ala na tepu ya sana makada iya ustaz ka iya suruh ka dalam Al-Quran ya ayyuhan nas
Puade Muhammad maka ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Majepunna iya ustazka lori kumaneng. Majepunna iya utusaka lori kumaneng. Aro. Nareku makadeki nareku natapwasan na ria tu nabita. Jadi dek na yamana natapunna asan natawe makadamelo iriasa dek na yamana. Minta maaf dengan sangat ku cerita di pengalamanku itu namita. Sewaktu sebelum menyelesaikan studi S1, kebetulan penelitian di Malaysia. Pas letuka di Malaysia, dia bisa mewah bicara. Sapakah arah? Min aina ya Syekh? Maka dia Syekh, ana min Burma. Saya dari Burma. Natapu mana nih? Maka dia, wa anta ya Ustaz? Ana min Indonesia. Natapu ni ana Ustaz, ana Syekh, ana Hafiz, ana Haji sab'a marrah. Iya nasa Ustaz ka, pakafala kurakka, bekefe itu na haji. Tapi belum tentu maka dari dia tahu. Itu salah satu contoh maka dek na yang mananna na tepu alena maka da engka kelebihanku ria ndak semua. Seluruh yang hadir. Kemudian yang kedua, syarat naria sengenia ya naritu magasingi amalae. Nariku maja amalae dina termasuk boy. Siswaku saya debat masalah Valentine Days. Maka ada Valentine Days, merayakan Valentine Days hukumnya dalam Islam tidak boleh. Mapengewan maka ada yarosedi ahdetna marigaga ko magasimunia mata yarosedi maka ada pakwe jolo narekomelo kima bicara nia pada cengi. Bagaimana katanya kalau saya cium pacarku kemudian saya katakan niat karena Allah, cocok gak? Salah tuh. Jadi dia pengen niat ikhlas maka situ pajam-jaman khusus untuk pekerjaan yang baik. Kemudian selanjutnya nasambungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa. Tungke-tungke ieu jama-jamangi dilolongi sesuai dengan niat. Ya rondona urampe. Tawe de joke magalung ke niatna. Nareko niatna karena Allah Taala insyaallah nalolongi niatna. Rupa tawe jok kiri masigi narekon niatna karena lino miti mata lino tomi bawa nalolongi. Magere ko Allah Taala relana akurange mangkana yuridu harsal akhirah nazidalahu fi harsihi. Niji akatana nasaba akhirah. Allah Taala nakatai nazidalahu fi harsihi diwarengi linona diwaretoi akhiratna. Wa man kana yuridu harsad dunya nekia niki niatna akatana nasaba lino simata nuktihi minha diwarengi wilinona sedikit sebahagian wa ma lahu fil akhirati min nasib nekia desi setugaga bagianna ri as-salimundin napa Allah Taala mati. Ia natu biasa ulang-ulang maka dah nareko meliki sapi macuei tuluna neke nareko meliki tulu di peset tiga maka dah macik sefinah. Jika kita kota relu baru tulu, lo kan meli tulu pun ngaji macik sefinah deng ada. Neke iro rata-rata nareko meliki sapi macik tuluna. Apa kau dia tuluna teko cara dilendreng. Jikalau kita menanam padi ikut rumput, tapi jikalau kita menanam rumput jangan mimpi ikut padinya. Nareko akhirat ya katai mecuei linota, nekia nareko linor ya katai desi segaga mecuei akhirat. Inilah yang perlu dipadecengi dia sengenia. Gangkan nama kadai andre guru Syekhul Islam Imam Al-Ghazali tungke tegok tak jama-jamang mesti dipakabarui dia sengenia. Melo kima baju aga niata mak baju karena Allah Taala matutu aurat. Insyaallah tidak ada kesombongan dalam diri kita. Yang penting tak tutu orai, tidak perlu 1 juta 2 juta harganya baju. Mage kumaget sini niat. Seluruh yang hadir, kemudian yang terakhir sekali
agar hikmana ria senge niat sedina orang pengaki na sabar 10 ni 5 menit angka telu kalolo joka magin nangka riwatu tamana riset die gua tapata tutu iro guai tatutu na sabab baturupo gangkanna ye telu etawe desisa kesinule mesu. Yang pertama melodoangi ko pengelatala nengerangi de cinna maka daya se ditawe watunnaro kalolo de na pandrewi anak benena sebelum na pandrewi indokna. Jadi nareko polewi perak susu kambingnya de mimmeto na pandrewi anak na benena sebelum na pandre indokna. Angka nasib diweni malupu landra ni kasi anak benena neki kabatulan matinroi indokna to matuanna. Metoto tedui gangkan na ilik mi na tinu na penaweringi anakna. Magkadila langatinna puang nariko iro jama-jama kuriolo puang ikhlas ka na karna idi puang palepek ka kasi pole koe goai tabuka ni cede batue ni kede panule matsu. Yang kedua sejarah natosi yang kedua engka saksisenna macantik na pujilandra. Dia sering mengajak untuk berbuat zina mapangati ni kede na melo na engka na sewa waktu paranulandra iye sedi makunrai sampai-sampai dia menyerahkan seluruh dirinya kepada sepupunya. Riwatu melo ni jamai tapa merengkerangi lor Allah Taala. Astagfirullahaladzim. Narampin langatin na puang nareko memang ikhlas ka uselairo jama-jamangi riolo puang pelepek ka boleh ku batue puang tak bukai batue ni kede penule mesu. Kemudian yang terakhir sekali yang ketiga seorang direktur mega pakampina ya ko riolo ka pakampi bembe mega pakampina neke engka set di pakampina dek panalai gajinna na pemede na taruh gajinna kebetulan ye robosna na pak bija-bija yero modalakna karyawanna gangkanna mega ni bembekna mega ni sabinna hasil daripada gaji karyawan itu tadi neke 50 tahun engken yero karyawan ni meloi gajinna maka ini bosna mita mana tu itu sabie bembe ontai anu mumananya tu alamanan ni nalamana karyawanna makade langatin na puan nariko memang ikhlas ka makbirangi ro na sabat cinna mematuanuku palepe ka pole ye guai gangkan na tak buka ibatue lepet ni pole dari jeratan gua itu. Inilah salah satu model nariko memang engkaki ikhlas tegok sit di jama-jaman na karna Allah Taala sewa waktu matu engka pertolongan na Allah Taala ketika kita membutuhkan. Insyaallah subuh pi disambung pemang agar faedana hikmana nariko ikhlas kitego sit di jama-jaman. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس
lam yakum minas sajidin. Sadaqallahul azim. Seluruh hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur mapuji temak gangkari sisi arajangan nafang Allah taala nasaba rilalanna ya waktu mabarakae angkasiki paimana pasiruntu-runtu puang Allah taala di subuh yang kedua dari bulan suci Ramadan ini. Begitu pula salam dan taslim tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Seluruh yang hadir meloki sambungi bacae bicarai donawan niye ritujunna niat yang ikhlas. Pego sit di jama-jamang na karena riya. Salat karena melok riasen, puasa nasabak melok riasen, sedekah nasabak melok riasen, itu beda tipis dengan ikhlas. Cedek bawas di salana, weddingi mencaji ikhlas, wedditoi dek gaga apalanna risesena pengalatala. Nasabab pong Allah Ta'ala maskada rilalanna akorangin narampe pong Allah Ta'ala akalibarakanna to masempajangi bukan karena Allah, akalibarakanna to mapuase sinnana karena pong Allah Ta'ala, akalibarakanna yang berbuat yang melakukan sebuah ibadah bukan karena Allah. Maka di pong Allah Ta'ala famasaluhu kamasali safwanin alaihi papadai sedie batu malengu alaihi turabun riasna engkalapu tanah. Jadi seddi batu malengu engka tanah riasna. Fa asabahu wabilun fatarakahu soldam. Agana nafole bosi rajai bosi lupu gangkanna nakenna yero tanah riasna batu lengui desi segaga munro. Itulah ibarat orang yang beribadah nah karena cinia Allah Ta'ala. Dia salat bukan karena Allah, nasabak melok miriasa. Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambungi hadis nabita faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli. Nigi hijrahna na karena Allah Ta'ala dan niat surona. Nigi niat na karena Allah Ta'ala dan niat surona. Fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Insyaallah nalolongi itu apalanna. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Nigi akatana nasaba lino simata. Au ilamraati yang kihuha. Yarga sedih makunrai nasaba mailo ini kai fahijratuhu ila ma hajara ilaihi nalolong itu aga yerona katai ya narodonna wenni urampe ngaki makada narek kumeliki sapi macet tuluna neke kumeliki tulu digagabat sakinah. Ini juga menandakan bahwa Allah Ta'ala dek natang ngari fisik Allah tidak memandang dari segi fisik, Allah tidak memandang dari segi materi. Sama nama sekali Allah Ta'ala detona perlu dapat disengamu apa ia mau mereko detona perlu watang ngari asogiramu nasaba ia matu mereko detona perlu watang ngari pangkat mujabatammu nasaba boleh pemanamu iya. Niki makadai sejak riwayat Inna Allah la yanzuru ila suwarikum majepunna Allah Ta'ala dek natangal ritapamu magerta ka yarga macanti sogi ga yarga mapedi mapipangka ga yarga dega pangkana walaki yanzuru ila qulubikum niki Allah Ta'ala matangai riatiye niga kami nama kesingatinna ia natu sabak narilena aku orangin narampi Allah Ta'ala makada ia roto malebi matanre derajat nari sese na Allah Ta'ala ia naritu tometoe lori alena
Seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aga naro hikmana narik ko ikhlas ki pegok di jama-jamang. Pura ni orang ping dona weni salah satu di antaranya yang narik itu telue tahu apa namanya? Dek nulle mesu boleh riset dia goa. Neke karena keikhlasan na pegok di jama-jamang gangkan nari palepa iri Allah taala. Selanjutnya hikmana iro riasengi ikhlas kairi lalena atie munro narik ko makesingi atie insyaallah iro niae di mata makesi nekia narik ko atie marota tentu iro masue tulik marota niae marota ibarat isip di panteng narekolise na iro pantengi anu marota anu macarepa narekor ya tolang lise na yang keluar pasti anu marota to makotoni ro atiye ya narusabat nama sekali nabita inna fil jazadi mudghah majepunna rilalana watakaleta al mudghah engka sitekke juku engka sitekke daging idza saluhat saluhal jasadu kullu narikoyiro sitekewe daging magasingi watakaleta wa idza fasadat neke narikoyiro sitekewe daging masulang fasadal jasadu kullu masulang lanruane makke nabita ala wahia kalbun isengi majepu yiro sitekewe daging ya naridu atiyeh nareko atiyeh makasin insyaallah akan memancarkan kebaikan. Kemudian selanjutnya nareko makasin niya rilalana haddasa kutsiya narampe pang Allah taala makada idza arada abdi ayyamala sayyi'atan nareko sedie atasku punawanawe sedija mania imelo pegok sedija fala taktubuha hatta ya'malha ajak mukirang sedija ajak mukirang sedi dosa sebelum najaman umpama engkeman niya pemesuka matu poli masrigi melo gak male sandalana ustaz maniak jar niki makade pun la taala narik kodek na jadi nala wa in tarakaha min ajali narik kodek na jadi nala ya sandala ina sabat ninggaraka makade pun la taala faktubuha lahu hasanatan o kireng isi di deci mania ija niki dek na jadi na jama na sabat ninggarangi pun la taala o kireng isi di deci wa idza arada abdi ayyamala hasanatan nekia nareko sedie atasku punawanawe sedidete falan ya'malha nadepa kasih najamai faktubuha lahu hasanatan o kirengi sedidete melo iman niya mabamu masigi neke kebetulan kasih depa kesempatanna neke mania ni depa na bang masigi makde pun Allah taala o kirengi sedie aku deceng Fa'in amilaha narekuna jamani yeruna niya kengi mak bangu masjidi umpama makri po Allah taala fatubuha lahu bi asyri amsalha o kirengi 10 apalan ila 700 bahkan malepi-lepi apalanna gang ke 70 apalan akasin naroya tengi niya madesi nareko jaya niya kade no ki Allah taala nareko ditetang na sabab merenggerak kiri pang Allah taala no kira kise di decing nareko mania kise di decing na depa dari jama niki matung-tung muaki mania insyaallah no kira ki pang Allah taala siti nareko di jama ni no kira ni pang Allah taala 10 bahkan malepi-lepi yero apalannya. Kemudian selanjutnya yero to makasingi niana makasingi pakasiwianna ikhlasna lorifong Allah Ta'ala mabelawi iblis nasabat tid di bawah pacau iblis
ya naritu to ikhlas irilalanna akorange walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu wattunna ripancaji anak epona Adam wattunna ripancaji Adam napa dipasukui ancajingenna inappa ni disuruh iblis malaikat sujudi Adam pada sujudi malaikat illa iblis tengadinna iblis dena melok sujud maka dia Allah Ta'ala iblis ma mana'aka alla tasjud if amartu agar kira-kira halal ko sujud ripuang Allah Nabi Adam riwattu usuruh sujud maka dia iblis ana khairum minhu melebihkan Adam khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin mupancaji ka puang poleri api sedangkan Nabi Adam mupancaji poleri tanai na melebihi api na tanai masa ia melok sujud ku Adam maka dia Allah Ta'ala asukno poleri suruga nasabak dek na sitinaja to matempo mutama suruga asukno maka dia iblis puang qala rabbi bima aqwaitani nasabak pada petuna maka dalise neraka kapuan la aqudanna lahum siratakal mustaqim melukak pakatulu-tului anak epona ada thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim saya akan mendatangi anak cucu Adam dari belakang dari depan, dari samping kiri kanan. Maka dia iblis, maka dia Allah Ta'ala silahkan kau goda anak cucu Adam sampai hari kiamat. Maka dia iblis, illa ibadikal muhlasin. Dibawa dia ulih puang, yang naritu atamu yang ikhlas dia ulih. Suruh kayak pero. Jadi ya rotan menareko tu ikhlas, jauh iblis dia ulih. Seluruh yang hadir. Kemudian biasa engkau kesalahan umum ia perlu dipalempu seakan-akan ia ro ikhlas hanya untuk dimiliki oleh imam, hanya dimiliki oleh ustaz, hanya dimiliki guru pengaji ikhlas. Sedikit ustaz pak imam pegawai syara menyinggung masalah kesejahteraan langsung rame-rame protes, kritik. Menengka imam dina ikhlas mengharapkan imbalan. Padahal apa bedanya imam dengan guru? Apa bedanya ustaz dengan pegawai? Apa bedanya cleaning service dengan pejabat? Tiga kebedaan. Tapi kenapa tuh ya miro ustaz disuruh ikhlas? Sebelum tadi berangkat ke masjid 2:30, engkau telepon. Maka ada siswa yang keluar ceramah, tapi bukan di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan. Dia di Pandeweni di kampung atau di sana di telepon na subuh purniman subuh, nasa depa di Pandre subuh. Maka dia lakin na yeronon roy Pandre stasi kasi aga nasa napura ni buka. Upadangi panitia maka dekat suruh bawa ni apa ikhlas tak narekodek di Pandre kita ko celana melok mau bicara. Jadi jangan cuma dikaitkan ikhlas kepada ustaz saja. Apa ko maka deki apa yero imangi agama to sina tuntu. Jadi yero guru cina agama, jadi yang pejabat cina agama, yang bupati cina agama, yang anggota dewan cina agama. Kalau begitu persoalannya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idkhulu fis-silmi kaffah. Semuanya dituntut untuk ikhlas. Baik itu pejabat, pedangkang, pegawai, Pak Galuh, Pak Darat, semuanya dituntut untuk ikhlas. Kemudian yang terakhir, makadaya Andre Gurta Syekh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali ironia ikhlas niya angka telu ripa mulana ripa tengana ripa capurna
Nah sabab engka tu tahu niat iri pamulanna ikhlas, ripat tengahna ikhlas, neke ripat capurna dilandra ikhlas. Engka tu tahu ripat tengahna memetur oleh ikhlas. Contoh macam pajang Allahu Akbar celalena ro bolai pak botim paru kebetulan matuanna pak agama biasa dia tu macam pajang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tapanan telingai suara ajina matuanna napakasing waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim napakasing baca nama apa angki matuanna di mundri ayan riasengi ikhlas di pamulanna nekesitan napat tengahna depada ikhlas yang terakhir sekali makare guru ta kurai syihab iro ikhlas papadawi we aqua yang ataronna murni itu wedding itu wena agar rita risaliweng ya toro rita rilalan begitulah orang ikhlas engka toga hatau ya regade toga hatau pada museddi makam pajak engka toga hamita ki masih dekat ya regade toga gaga mita ki masih dekat pada museddi itulah ibaratnya orang ikhlas seperti air aqua. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.